We are looking for the growth together with our partners. We know how to achieve this final goal together. The service is the most important thing. Lagerhofer is very affordable and reliable to do this. We will put the same concept of a spare parts center more and more around the world, around the European market especially. Lagerhofer will give us very strong confidence. They can do this accessible service, engineering background, and also, the very suitable discussion or the consensus with Atlas brand in headquarters Korea. Seveda želimo zagotavljati zalogo rezervnih delov v največjem možnem obsegu. Ta obseg bomo z leti stopnjevali, povečevali, tako da v naslednjih 5 letih želimo imeti na zalogi resnično vsak rezervni del, ki je potreben na evropskem trgu. Z vidika sodelovanja z LS-om nekje 5 let sodelujemo. To nam pomeni veliko, ker bomo naše vezi še dodatno utrdili in poskrbeli, da bodo naše stranke resnično prejele rezervne dele v najkrajšem možnem času. Ovo je distributivni centar gdje pružamo podršku svim našim korisnicima u Hrvatskoj kao i servisnim centrima diljem Europe. Pa trenutno na zalihama imamo preko 4000 različitih dijelova za sve modele traktora. To je izuzetno bitno jer možemo pružiti brzu i kvalitetnu podršku svim našim korisnicima. Mi sa svojim skladištem i sustavima koje imamo u skladištu, kao i našim pouzdanim logističkim partnerima, možemo vrlo brzo u roku dan, dva isporučiti dijelove unutar Hrvatske i u roku 5-6 radnih dana unutar svih zemalja u Europi.